بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan hakam Islam, pay sabi ni nakakapin dahil mga waktu na to insyaallah subhanahu wa ta'ala namin biya mga langko pindua ko rin di biya aon ini lamta udur niya wala siya nakawa waktu ini labi biya mahal ka namin alupun niya sumakawa insyaallah ta'ala kalau mga konsumi aon di ray sabi siya kato menjadi yaitu na pengajian lang takyar hilsin anak si mudir si Mahad Muro Syekh Muhaimin Syakili amin anak niya rimihil pengajian lang tahi Syekh Abdul Sabur Muhaimin Syakili amin dihil kato taniyo sin pagbutasan sin kita iwan sin Ramadan awat malengkan misan pa isa lang tawala di imbiya mga pindua ko yari ray sabin hambo kuruna to kalasan Syekh Ishaq Mansur Muhammad amin longta maka ini ganap si mga pengajian itu dahil mga ini salingkat-lingkat amun bukon kita niyo nimiat magbutas iban sin Ramadan insyaallah subhanahu wa ta'ala amin biyak saun na to imbaran na to dahil amin panagnaan nakasud na kita niyo palauman niya mga dapat di na to nabutasan at ini ada yung mga nakahinang amin nahinang na to halauman simbulan Ramadan na bangaon dapat hinangon na to yung mga kaiwanan mapatut na to hinangon amin bulan mapuas din kaniya dahil pagpuasa pag ini tahajud iwan sin mga witir yung mga yan, masi-masiyan manjari na ito hinangon, amura hindi manjari tayo mahinang bihan, amo na in pag tarawih, sabab wala na siya doon nakasud harugayng bulan. Na damikian, yung pagpuasa, wala sabi ito lang, amura kuman bukon siya pardo, in sunna, mahinang tara kataan sin bulan, insyaallah subhanahu wa ta'ala. So abit ito, itukbal ko, in kapatot waktu ini lang ta, guru na to, ويرون الغين لإنقاذ الشيخ إسحاق منصور محمد فليتفضل سيادته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Meningkat tuulin dia mga pengajian kiaril sinabu anak dia akan Ustaz Abdul Sabur Muhaimin Syakili amin lang niya pagbutasan sin kita iban sin bulan Ramadan sa sumugawa makajariyat tu inamuin bulan Ramadan di mabutas iban sin amuin in kita iban sin kita maka jadi mabutas iban sin kita misan wala na rin ni bulan Ramadan masih continue ada kita sinya unalaw sin bulan bulan Ramadan bedi ninantang niya na in agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam in isiu-siu inamu in makapuasa sa bulan Ramadan ampa niya ini giana pansin unum adlaw ini puasa sin bulan Sawal in sa pantun niya amo in na puasa niya in katiabaan sin taon atin wala mahugto in bulan Ramadan iban sin ikaw bihad pinamuin antang niya na asabab dito in kita manawag-tawag pa mga kataw-tay manghuran amon nag-ibadat sa bulan Ramadan amuin ini
wala nag ini bati laul ini timunay sin sambahayang ini pag-ibadat kataan ina jenis sinamon ibadat biya sinamuin ini kita ta amuin hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na in kita manawag-tawag amuin continue in amuin amal ibadat na hinang bulan Ramadan dito habukun bulan Ramadan supaya makontinue ta in bulan Ramadan ini iban sinamun dugaing bulan bihatin kuan ni sabab in amu in taon nag-ibadat haloman si bulan Ramadan pag ubos si bulan Ramadan imali alisya na in amu in sa pantun niya biya siya sin sa pantun sin amu in nagbangon siya sin amun biyangon ini ni kahapon libo ni adlaw ini atau biya siya sin nagsarak ka ini ubos niya tiukbalin ini sarak ka piyag susunan niya in mga kiatukbal niya ito in makna niya walang kiapusan sinamuhin amal ibadat niya asabab ito subay kita mangikot Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin mga sahabat niya in sila bang mag-amal ibadat sa bulan Ramadan continue inamuin pag-ibadat nila sampai paamuin bukod na bulan Ramadan wayroon na pagbidaan in kaagi nila maghamparo, magtunay sila mga ibadat kaya tunay nila ha bulan Ramadan biya na lang sila si mga pagbasa Quran salatul layl mga yan wala nila pagkabugtuan sabab biya itasin Allah subhanahu wa ta'ala ray doon in sipat si mga sila amin lang sila Allah subhanahu wa ta'ala tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tam'an khawfan wa tam'an ini buka nila sinsiksa sin Tuhan iban amuin muhong sila sinamuin ini kaampunan iban rahmat sin Tuhan Rabbil Alamin sabab ito bukun mahal ka kanila ay magtug misan bukun na bulan Ramadan wala da mapinday namun biya mga ini kahinangan nila bisan bukun Ramadan in sila nagtutunay sinamun amal ibadat biya sin pagbasa Quran pagsambaan namin qiyamul layl lang ta pagsambayang sinamun mga ini tungaan dumion ini wala ito kapunhuri nila asabab ito biya da sinamuin ini yaon sila halaw man sin bulan Ramadan amo yato naampay namuin kalukaluon mabaya mga subusin may tayad tuin hantang magpuasa ka unum adlaw sin bulan Sawal makontinue mo biasin sa kaula-ula amuin katiyabaan sin tahon in na puasa mo pasaran law sin amuin ini biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ibadat alaw man sin bulan Ramadan inamuok karayawan mahinang mo doon lipat siya makahangpo na inhatin niya biasin ang kabulan-bulan Ramadan yun bali siya ang bulan na in amuin ini unum adlaw si bulan Sawal bali siya 2 bulan inang katahon ang putag 2 bulan na isa kaula-ula na hinang mo in ibadat ini hang putag 2 bulan inamin na puasa mo na bulan Ramadan iban sin unum adlaw si Sawal biasin na puasa mo biasin nakapag-ibadat ka alaw man sin amon ang putag 2 bulan ang katahon in mana niya amo yan tinkuan na ang kanito law ko makajari kita di mabutas iban sin bulan Ramadan misan wala na roon in bulan Ramadan number 1 amo yan tin sabab in number 2 amo in subay tuod continueon in pag-amal ibadat ta bulan Ramadan misan bukod na bulan Ramadan in pag-ibadat ta subay ato ituy in pagkuan continueon in pag amal ibadat ta alaw man sinamuin ini bulan misan bukod na bulan Ramadan amuyat biya mga ikiya sumpat ko sinamuin biya mga ini ataw lang takib amuin ini muhadara sinabukan at
amo india mga kain nato kaya to balik na. Alhamdulillah. Niyadto lang tabo kundi sabihat to biya mga lang tabiya ini koreksyon in mga bisarayad to at ini gimukog dandain in Parkala amin piyang pangadjian lang tayad to kataan sa Babkarna in bulan Ramadan pardo siya in tungod pa amoy in unum adlaw yadto inyad to sunna in hukuman niya sa sumagawa pasal sin amin laggo sin ini panglaggo sin Allah subhanahu wa ta'ala long ta simbulan Ramadan ha uno-uno deng mga hinang amoy giurol mo amoy in hinang sa laggo-laggo yadto malaggo day sabihin pahala hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab imbistahan sin pardo ito tiap-tiap hambok hinang in tungbas niya hangpo karayawan naman jari alawm sin katloan adlaw yadto at initong gatos karayawan in mahasil sin ini hambuok Muslim amin nakatimpos sin bulan Ramadan. Manjari bang niya kiyanapan unong adlaw, may nang siya tong gatos tagkanuman. Sa kaulo, lapia pagsibo sin Allah Ta'ala intong bas sinamoy in adlawan sin bulan Ramadan, iwan sin adlawan sinamoy in bulan Sawal, amoy in pia urul na to kaniya. In mga yadto, dahil aming pagpaibog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mataod dahil mga kasahabatan niya, amon di nila pagbutasan inamoy in unong adlaw ini, sampay narayad to pa mga tabiin, sampay nara pa mga waktu ta masatawi hayaon. Kanaon di rin mga pangasubo, tungod pa aming Parkala, long ta aming piyaga ini kung siya piyag sumpatan lang ta sinamin puasa sin Ramadan, iwan sin puasa sin unum adlaw lang ta simulan Syawal, aw nambuk pa nga suguri lang niya. Ambuk babae, puasa siya sin unum adlaw ha amoy in bulan Syawal, amoy in nahinang niya na to addat tiap-tiap ini tahun, nahinang niya na addat. Sumakawa lang niya, hambok din ha mga tahon, patahunan sinamoy in pagpuasa yadto, pag-abot sinamin Ramadan, in siya lang ta, at inin siya to buros. Pagka siya buros, sa panagnaan sin bulan sin Ramadan, pagtatagnan na sin pagpuasa, nag-anak isab siya. So, hati niya, in siya yadto, halam ni pas, di siya makapuasa sin ini bulan Ramadan. Sarta, nari pa siya hati na makapagsutsi sinamoy ini uno yadto sabab na in nipas yadto in pila inuno niya, pila in ini iddan niya. At niya in iddan niya rin dito hato mahaba-haba. Yung sin ini iddasin kuan, iddasin nipas, iddasin pangdurugo, magtubihan na haid. So abit tulong meron haon yung pangasubo niya, tungod sinyaon. Uno laon niya, pagkahabihayad to ilaggo sin karayawan, sin amuin unong adlaw yadto, sampay in pahala hiril sin Allah Ta'ala, biya sin taod sin pahala sin amuin na bulan Ramadan, misan pa yung kaaunan niya yadto sunnat, nalaw niya, uno hatungod sin yadto, paggalaw niya nagkakada na siya. Tinya pampuas namin na ubos ng idda niya sinamin nipas niya yan to. Amin din mapaganakan niya. At niya siya sutsina na timag na siya nagpuasa sin amin Ramadan. Na pag-ubos lang niya, uno yan tulong niya, ini wajib ba yan tulong niya at walang ta damik yan din hukuman niya subay radto. Hisugpat mo isabihin pagkada sin ini unong adlaw yan to. Pagka nagsibuin namin biya mga uno niya. Tinya bukon na to bulan Syawal sabab limyo na. Sibo-sibo yung pagkada niya bukon na bulan na Syawal, bukon na isab na bulan ni Ramadan. Sarta na matulong niya inamin hinang niya. Uno lang niya inamin ini amin pagyanon niya to hati niya inamin mudawa masin namin 2 bulan nito ini suway ray sablong ni paakaron dito. Na manjari dahil nga mga ulama nagjawab kato tanyo sinamin ini jawab ini basta na una dyan ini ibay ta na kato tanyo kataan inja jawaban niya
Long niya muna, in tungod paparkala sin ini puasa bulan Ramadan, inyan wajib. In tungod pa amin puasa, ini piyasugpat mo madto pa bulan Ramadan, amo na inunong adlaw sin ini bulan Syawal, in siya yan long, yung pagpuasa kanya, manjari siya mutatabi'a, manjari siya mutataparrika, unwain, mutaparrika. At ini manjari mo siya, bukod siya butas-butas, manjari siya sa paurulon mo, tighani na minunong adlaw. Asawabit tulong niya, tungod pa amin, ini lang ta mutatabi ayat to, labi akdal, dahil sinamin ini mutaparrika, labi siya marayaw. Sa sumakawa, lang niya, tungod pa amin pagkada kanya, wayrong kada sinamin sunnah. At niya in Syawal, wayroon kada niya. Amo rin kadaan dito in Ramadan. Amin ini puasa ha Ramadan. In kada ha Syawal, di na to, ay nakada sinya to. Sabab na in sunnah, bang mahinang, alhamdulillah, malagoing karayawan. Bang muri mahinang, wayroon na sabsiksa niya. Biya, na mahadyan, nari mo mahadyan makaing kalaguan sin, unuyaon. Sarta wala siya in sunnah, aun kada. Wala siya. Sabab bukon siya wajib. Ang kanang yan ang sunnah, at bukon siya wajib. Amura in takakada, in wajib. Namo yan tulong ta in deng ha mga sarayaw-rayaw. Aman jari hatungod namin parkala. Nasimbiyeta sa kain doon, tungod namin yadto, na bunal sa yadto. In yadto lang ta. Wala yadto yung mga nagbangga in namin pangadyan yadto lang ta. Milang ni pagbutas. Kaaturan tuod bang in Ramadan nalawa na hangkan na magkarok ka ng mga bariman, pasal impa na naman nila, nakabutas na rin kanila. Madtubihan, minig na rin kanila. Sabab, daing ha mga amal, makabutas doon hawak to yan, amo na in Tarawih, sa lagbo-lagbo, in Laylatul Qadar, wayron na roon ha amin ini dugaing bulan, doon na siya kumugdan sa diya bulan Ramadan. Amura kumanlong ta, na nakaagad na roon ni namin mga tahajud, bihan, iban si mga ununo na sambayang haruman sin ini bulan ini Ramadan yaon, biya day sab singkatan bulan, hinaon siya, dahil nga mga kasunat-sunatan, sampay biyeta sin Rasul, salatul layl, matna, in sambahayang dumdorong karakat sumalangkaw. So, wayron limit niya, bang pilang kakausan si Mano siya itindog, ha amin waktu yan, nung siya mabaya to, damin magpataod sinamal niya. Bihan, amra kuman na subay hadya amin tutug, mamuad to hadyan siyukat sinsara, in sarayaw-rayaw hinang, mada maalay wa in kalla. Amin tiyo tutukan niya, bihan, isang pengkao ng tiyo-tiyo. At ini, bang mani sa baon, pila-pila na bihan, in uno yaw, labi-labi na ha amin sulusul layl al-akhir. Sababin yan, matarang to, biyetasin, ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, tiap-tiap ha, ikahinapusan sin, tung kabahagi sindum in Allah Ta'ala numaog siya maripa ini langit dunya bihan. Bukon niya to hipang hiningod mo ba't in Allah Ta'ala ba't kakunahan niya numaog. Sa sumakawa in siya amod timbayta niya panglago niya sinamin ini hika sulusul layl al-akhir yaon. Panglago sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta laong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nagbayta kato nagbayta in Tuhan Rabbul Alamin. Uno-uno yung pangayo sinipon niya hawak ko yan, tayo mo niya hadyakaan. Naman, jari, kita rakuman, naman di mabaya laong tamangayo. Adapun bang kita mabaya sinamin, ito, in bulan Ramadan, wala dato nakapuklas, sabab na, ito rin ha mga paghinangon ha, waktu sin bulan Ramadan. Nabihad to, ito yung mga karayawan makatarong. Ganap kumad to ha, amuin jawab, sinamuin ini pangasubo, sinamong babae. Supat dugang sinamuin mga jawab sin mga ulama kaniya. Intungod pa babae in paghaid kanila iban sin pag nipas amon ini pag-anak nila. In sila atungod pag ibadat bangman bukod na bulan Ramadan. In sila wayroon in pagkada nila wayroon sab exemption sila yato ha amukuan ito. Sa isang bahayang wayroon pagkada kanila, wayroon pagbayad kanila sin. Sa bahayang mo sila iabutan sin haid. Amon kuan ito tawa iabutan sin bulan amon nag-anak sila. Wayroon exemption.
Amura inamuin bulan Ramadan saja. Ang sila dito kiugdanan, biulan sila bulan Ramadan atawa sima mo pag-anak nila bulan Ramadan na amuin adlaw wala nila mapuasa itungon ito bayaran nila yung pagpuasa. Puasa sadya. Puasa sadya. Insan bayang di inang kanila ini kuan. Sabab di lang sila kaluhayan sinamuin ini akamatay namuin ito. Nasabay masusahin namun mga makusog mo ibadat na mga kataw-tay manguran babae inaturi makapikal kanila. Exemption sila hisabon sila Allah Ta'ala waktu datungan sila sinamuin aid atawa amuin datungan sila sinamun waktu pag-anak inamun kataan sin ibadat nila yato ini wayron dito pagbayad nila wayron yani mamamukon na bulan Ramadan na mga ganap ito pasal muna hangkan sila magganti sinamuin long ta puasa simbulan Ramadan hasupay isab sila di malugi sin kalagguan simbulan Ramadan amadtuin biya mga pagparakag kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala amuin hasupaya in parbahagian nila masiaon sumagawa dahil dito sa mga bukod na bulan Ramadan na matarang na imbita mo ito tungod sin sambahayang at tungod sin ini kakahinang magtubihan mapatot nila hinangon bang sila halawom sin biubulan sila atawa hawak tuin sila naganak magtubihan subay matapos long tain idda nila ampayat to sila manjari magibadat Allah Subhanahu wa Ta'ala sumagawa tungod si Ramadan supaya isab sila di malugi na amunin papaggantiun sila sin adlawan sin bulan Ramadan bihad to sabab na amo kento isablong ta kalugian si mga babae labi-labi na tuod aun dayong mga lawang sin surga amin niya nga nanway makasud kaniya amo rin ta magpupuasa narong sa upamawayron parsupuan nila na ano kay lubi malugi sila lando sa babae desab sila sa to sumud madto amin lokal dito wayron tagdapo kaniya amo rin mga magpupuasa narong ito sila wayron biya mga parsugpatan harap madto na malugi sila lando naamoy ito lang ta indeng ha mga sarayaw-rayaw kalaguan mahal ambo bawa iwiha natungod sin pagkala lang ta kalaguan sin bulan Ramadan atawa kalaguan sin ibadat halaw man sin bulan Ramadan nga biyad ito lang ta mga katawtan mo yato tungod man ito pa kuan itungod maripa mo in mahita makakawa sin kalaguan sin amuin inumadlaw puasan sin ini Sawal makakawa siya sinamon pahala amon biya niya sin napuasa hindi whole taon inerto ini pag-encourage sin sara sin in kita ipon sin Tuhan umat sin Nabi bang kita mabaya sin amuin makontinue yung kalaguan sin bulan Ramadan doon ka to misan wala naroon yung bulan Ramadan inati na in pag-ibadat amuin bulan Ramadan amuin subay di tapunburan hinangon tara dito amo bukulan Ramadan. Bang muna hinang bukulan bulan Ramadan in pag-amal ibadat biasa namun pag-amal ibadat tunay mga bulan Ramadan kung saka ula continue in amal ibadat mo biya da kau sinalaw man sin bulan Ramadan in pala niya wayrong pagbidaan sali dahil man sin pala sin bulan Ramadan di dagdagan sin Allah Ta'ala bang continue in pag-amal ibadat mo biya sin bulan Ramadan amo yan to pagka wala piyang kuan ini piyang langan ni sabkato amo in kita mag-ibadat simbulan Ramadan pag ubos simbulan Ramadan iroong tayo pag ibadat na biya sinamuin tinggalan mo inamuin kuan nito nalugpas ka tantan biya sin pagyanon ko kain namon biya kaw sin nagbangon ka hapon iliwo mo adlaw ini inbiyangon mo kahapon at tawabi ako sinamo ini lang talang nagsarak ka pag ubos mo nagsarak ka piyag susunan mo kaya pagsarak ka mo yato may tayat to na walang nakapusan niya nabiya dahatin ko na kanat tuin kalaguan sinunong adlaw bang mo makontinue matubihanin naman ini ni unum adlaw yato puwasin na mo adlaw halilaya puasa sa sinadlaw ilaya amuri biasin biya ita mukain na makajari gudaon ambok adlaw ini puasa ambok adlaw bukon bang mandito alaw si bulan Syawal na makajari amon tuloy continue mo na inamuin unum adlaw tuyon makaminsan
Ina tu tiang ingkarin sa jakato supaya amuin kita magambal ibadat amon si Ramadan di takun muran sampai pamukun na bulan Ramadan ingkalaguan niya sabab kita in mag-ani kita in magkasanyangan sin resort sin amuin inang tawo kun siyo taw ruwaing kita ingkalaguan kita in mag-albis kanya bukun niya tu siyo taw kato para karewan naman timbe mga Na masyado sambil sin dahil hamin mga yan tukatan pagpaibog sinamin amal sa rayaw-rayaw ang buok dahil mga asawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam matarang biyay takbihan amunin Aisha radhiyallahu ta'ala anha sampai amuin mapuas na in Rasul sallallahu alaihi wasallam na wapat na siya masi-masiyad to amin tiututukan si Aisha sarta kini dahil hama misan aun kada niya dahil ha amin bulan Ramadan ang mabot na yung Shawwal, paunahon niya ini pag puasa niya sinamin Shawwal biha. Amun din sinamin kada. Sabab amod ko lang tadalil si mga kaibanan, manjari mo paunahon ini pag puasa sin Shawwal, din sinamin kada. Sabab lang na inya biha unumad law rawihan. Na amo yan to. Nasa lang sin mga ulama kamatauran amoy in mutatabi'ah afdal min mutafarriqah. Hati niya ini lawi afdal inamuin mutatabi ito rin sinamuin uno. Dahil sinamuin bugto-bugto maturiya. So mas marayaw in nagsusunod-sunod. Angkan natin na Aisha radiyallahu ta'ala na amuad to in amuin hinang niya bihan. Paunahan niya in ano yun. Lalong si kayo ba ng isa, subay dito pa na mo in kada, sabab na muna in kada, yaon wajib inamuin gantian mo. Dahil sinamuin inamuin Shawwal, yaon sunna. Kaso magawain niya to katanta na pwede day sabi mga kapakanta baita, nanulang isin namin dua kaptangan niya to katan. At ini, sa kaulo, laman dyan ito, dahil mga ini kalaggoan, sin amoy in bulan launta limabay amo in bulan Ramadan inya tukatan manjari rayad to sabab na yung mga ulama dialag nila yan inamoy in dalil pa kaniya sila magbisara bang mayroon dalil amo to in biya mga ini yarus nila bihad yarus bang ko magpuasa sin bulan Shawwal sunnat bang ang kada mo at yarus bayaran mo na ang kada ang pakaw mag-continue sinamon sunat puasa sa malingkan in kaibanan iarus dahil sa makajari dahil sabi na mo yun tuyon mo na tigano mo sinaylaya pag next day unumadlaw diretso jari dahil sabi na mo yun ito ulihan na ko mag-puasa na lamig kayo biya na sinaming babaiyad to sa kabiyaksahan niya dahil katagna at ininenang niya na adat intungod pa mo yun parkala sin pagpuasa long tahasawal tiap-tiap ini tahun biya na jihad to amarakuman hambok din nga mga patahunan nito amin buros siya sabo naganak siya panagnaan sinamin bulan sin Ramadan ang kanito biya nakapangasubo siya sinamin biya mga kahalan okay ang pawakto ang pawakto amuin ibalik taman to pahukuman sinamuin pag pitra misan na sabot sinabukan at kainan nito kasi kaya masawa kapanuntom sinamuin kataan narida maunong siya ang pagka balik-balikan intungod pa amin hukuman sinamuin jakat pitra pagyanon in matlub atawa diman atungod pa amuin jakat pitra suway siya amuin ini kakaun demikian kakaun amun long niya yuddakar atin niya yuddakar amuin ikataw mo pag amun kakaun ikataw mo siya kumangi na yun kakaun tamo ikataw bang di ikato amun biya mga kuan yan biya mga bukas atawa mga gandum amun ikataw di siya mahalo pag mga kaibanan bungang kahoy mga ruwatuad lang malupas na siya mahalo di yato manjari ipagjakat di amun manjari sa jay pagjakat amun ko na kan timutog di kato inamuin practice dun na bukas munalin gandum bukas gandum lauta manjari sa suwaya amun mga tao bang isap amun kabiaksan nila kaunuin bukas gandum amun ang kakaon nila kakaon nila
Bang bukon, nari naman dyan siya magjakat kau sinamuin. Bukon mo kakaunon. Suway among pagkaunon mo. Ang kan na bang kau magjakat, ipagjakat mo, suway ra mo biyasin amuin kakaunon mo. Na law tama sa pama amuin pagkaunon mo kabiyaksanin halga niya mga kay man pilak ang kakilo. Pagjakat mo kay man pilak lang kakilo. Inamuin ko matuloy. Sebab injakatan mo rito yun mo, ginawabaran mo. Bukon ni siyo na di mo man jari pag-ukan inamuin biya mga tungod pa pagsutsi mo pa ginawabaran mo. Amo ini pagsutsi mo maluhay. Di tayo mo sin Allah Ta'ala mang kumbiyato in kuan. Subay amo iwan na imbita sin Allah Ta'ala ini part dayan sinamon mga lauta ini sarak ka rin ang mga sarak ka pagkatawa na pa ka. Pabaran pa namang ka napaka pabaran mo atau pa unubihan amo ni pag napaka mo inamuin di mo ka ukat wala ka paidan niya. Di tayo mo sin Tuhan. Subay ra amon ka ukan mo. Mubiya kakaun namin kakaunon mo in manjari ipagjakat mo. Bang amon di mo pagkaunon di makajari di tayo mo sin Tuhan. Inan to. Na ayat to lang ta. Hati niya subay ra ini bukas. Sa hiarus si kaiwanan mga ulama law tabi sinasabot sinabukan nagkain na mazhabi Abu Hanifa. Hati niya hiarus niya manjari gantian sin amun ini pagkaunet to manjari gantian sin halga. Hati na halga sin pagkaun hati na sinun. Nabihat to sinun nabang di ka to na aun dahil sa nagharus di ka to inamuin magtukba sila sa katsin na sa biyaya to inamuin kuwan niya kung sa upama inamun pagkaunon mo halga kay man pilak in pag bukas pag kuwanon mo na ini sa upama niya 2 kilo iban tunga parunon ta man kay man inamuin halga niya sabay ang gatos tagkawaan tag 5 inamuin 2 kilo iban tunga bukon ka na subay mo pajukupon ang gatos tagkawaan tag 5 bang kaiman sa aon na biya aon sa kain na siya butin amuin mo tiriha kuan kain ang tungod pa pagjakat makajari na inang gatos pilak makajari na inang gatos pilak na ang gatos pilak lang iba ikat mo pa alkasin bukas pila to kugdan ng alkasin bukas kugdan daman to mga kapatan pilak kapatan pilak yan amuin ko manjari na aon na kapatan pilak aon na sa kaharus sabang man amin pagkaunon mo yung kapatan pilak sabang kaiman pilak inamuin hal kasi pagkaunon mo di masa ang jakat mo kapatan pilak amon di masa di suway ra sibo inamuin ko namote namin biya mga palagihan sa reo-reo rin doon haon lang tabang intao amin magbi siya bukas pagtighanon niya kiarutan doon na siya kumawa doon na kumaha ang kiarutan pagkaunon kuma siya 2 kilo iban tunga amo na tuin ipagjakat niya doon na siya kumaha nasupaya siguro siya ba't amo na yung pagkaunon niya bihan na bang sa upama mapindayad tulong tabi bukon ba maakuan bukon yan to ang buok dahil mga raan na ikaruwadaan magtubihan kalau masusa inang mga kaibanan ang mga amon kuan suway masusa amuin mga tao amuin wayron kapag jakat nila suway sila rin masusa wayron kapag jakat nila wayron para kaala uno-uno ito wayron na kumit nila uno-uno dosa wayron uno-uno way nakahilang si pagmalibadat nila inwala sila nakapag jakat pitla kana sinwayron amuin kapag jakat nila ay nasara lang sin kwanta ni nakamata maluay ini wayron kahunit aun sa upama roon bukas nakapin ini kuanan mo iabutan si bulan haylaya aun doon amuin ikapagjakat mo sinamun ko sa mo ko bang mo itok balik pagjakat problema mo inamuin tugnaon mo kana ang mga family mo na mong may nang ito problema ayaw mo na pagjakatan i-receive na ito tugnaon mo ang mga anak mo amo tinamuin ini agama na to maluhay so wala masusay namon mga tao wala ni kapagjakat nila karnasin wayron ini kuan subay masusa wayron na tuno way makahilang si mga amal ibadat nila law wala nakapag wan biya aw nalupas wayron nalupas ka na amo sa tin long time biya butasan na to sin limabay pangadyan na to ito nasabot ta inyan hakay na pusan na sin waktu ya butan na kita si waktu amin nasabot ta in pagkala sin hambuk sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
Miyadto para Rasul, si Wayro ni kapag jakat niya. Mm-hmm. Na inyan, tumatarang, may ta siya madto para Rasul sallallahu alaihi wasallam, sabab, in Baitul Mal, ini alta singkatan muslimin. Lamod na yung Rasul dito. Sabi, tumiyadto siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, na ngayo bihan, para Rasul niya, Rasulullah, Wayro ni kapag jakat ko. Sin, na lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, paggaway kapag jakat mo, na kiyawaan sin Rasul, Dengan Baitul Mal. Dengan Baitul Mal, ipagjakat niya. Nalong niya, lang sin Rasul ka niya, nakanto na kaw, lag na kaw sin tao mapatot tumayma sin jakat mo yan. Nalong niya, ya Rasulullah, pikil ko, ron makaliw rin ka ako ha, biya mga kakulang kahus. Way kawakan kulong niya, may makaliw rin ka ako. Maluman ako tumukbal pa mga tao amin, ini, at ini mataasin biya, darajat ha pangatod niya, biya na tungod sin biya mga kahuyanan, tumukbal. Nakiyatawan ng Rasul kanila. Ngayon ako pa ba? Daan lang na yun. Daan na lang na yun namin. Gantay pagjakat mo yan. At tinatiyok-tiyok balda ka niya, yung jakat niya. Namo kaya ito rin ang mga dalil, mahuhot. Sin atin, ewan mo kapag jakat mo, ay problema. Ay naka magsusa. Bukon ni pagsususa. Bukon natin kasusa mo magtabihan. Kita kao namin dayaw sin aramata. Bihan. Bukon kita logoson, ikasigpit kato. Logoson kita, hikarew kato. Yung katani pang lugos sinarama, ni kareho dya kato, katantan. At supaya kita, di makananam sing kawinsan na susuong waktu. Amad to in biya mga panglugos kato. Sa amin siyang pawihad to, nga nanta panglugos, inulaw tala rin manglugos. Di siya manglugos. Ini, hayang muhaddal kau himinang sindaakan niya, wang kau mabay himinang. Damikian hayang muhaddal kau wihan sumulang, wang kau mabay sumulang. Na sumakawa, aon da ini datunganan si tiap-tiap dua tumpukan nito. Manghaw no kau musa. Wihan, mangkaw sumulang, nahaw no kau musa. Dito hapag bubutangan si mga sumusulang. Bangkaw isabihan makadato, damit kaya naon sa bubutangan mo. Dito kami mga bubutangan si mga tao niya makadaturan si Allah subhanahu wa ta'ala. Nabihan to, ang kanabang biya mga kitaon tayong kahalan ta bihan. Ini subay kita ri umundong hapagsukuran pa Allah subhanahu wa ta'ala sin kahalan ta. Bihan, sabab muna-muna nikmat na di ta kakausan itungon nikmat sin Allah ta'ala. Ayaw pagkaimitong ko pakuha na doon kayo mga baran mo. Baran mo sa jabihan, namin bang mo panganalon, inlo paragbos mo bihan, umalop ko pa sa amin. Ang pamaturon bihan, intawd sin nikmat sin Allah ta'ala kiaril kayo mo. Hambo ka jarunhan bang ini? Di ka na binsan na. Biadya sin pag napas mo, palaw pakuha. Katoy ko no bang hiigin ang buhok, napas palaw na sadya. Uy na napas pakuha. Ataw pakuha na, jawairon na palaw. Unin pala saan si Mano siya? Kita ko yan. Parahal at tiyo-tiyo na namon mo bihan, magtuy ka mong problema. Hatad jasi pun ula pa'y magtubihan. Problema, rakula na. Kalupahan mo pa'y Allah Ta'ala. Yung katumtuman mo, tablet. Lumakan ko pakuan, pharmacy, magtuy-tuy bihan. At tawag ang bakay-bakay mo doktor bihan, di ka maug sinini load mo bihan tumawag. Ay, dok, biayo lapay ako ini, unuhain uwat marayaw. Bihan. Naparalim, maksud ito sin Allah Ta'ala, dilag ko simbihan, supaya ka makatumtum ka niya. Supaya ka makapanganal, sinsiya to din kawasa kay nakataan. Makapauli sinubat, ay sinsakit. Bihan. Kullo, dain, dawa. Iba ni po. In pagamal ibadat, pagtag-ipon patuhan, wayroon ini limit niya. Aman. Wayroon waktu amon limit niya, inkuan niya on. Ini sakay mo buhi. In palmansin Tuhan, niyo kaatabin na bita, sallallahu alaihi wasallam, lang niya, ubud rabbaka, hatta ya'tiyakal yakin. Pagtag-ipon ko, patuhan mo, sambil dumatong inamuin kamatay mo kay mo. Atin niya, in kita, mapuspos sa dyan pag-amal ibadat, tabang dumatong na yung kamatay ta. Amuyat din naman kuwan. Amuyat din inikuan. Naisip magkuhan doon. Kuwan, pamalayo pa. Muna-muna mga katote manguran, aon biya mga ipahati na mo, tungod parkala sin kiasuran na to, hawiyayaon, ang muna in bulan, mahamulya, bulan puasa, magpahati hadya kami, sin in pagkita na to sin bulan, insyaallah ta'ala, amuin ha July 4,
ating niapit sa upat, sin mahapon, magkita-kita niyo sin bulan. Konsum. Ating niya konsum. Konsum, isnin, Mahapon, pitsa isnin. upat, mahapon, magkita-kita niyo sin bulan. Amo na to in longta, kahinapusan sin pagbuka na to. Insyaallah ta'ala. Bang sa upama, ini kakitaan na in bulan. Nabang sa upama ri, na inyad to sa kita kumanap ang kaadlaw magpalukop sin amon itungan karna amon tuin sara ini biyeta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo damikyan biyeta sin pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam mo yad to biya na sin agina mo sin nagtagna kita niyo sin ini uno ini sin bulan ini in pagkita bulan daakan sin Allah ta'ala damikyan daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dunhan mapun indua ibadat sa lago-lago, ibadat pa Allah Ta'ala, iban pagtaat pa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kabab sibu in pangdaak nila, maun pa abin pagkita sin bulan. Bukon niya tulong ta amoy magkita-kita madto, ba't subay ta kakitaan. Bihan, kabab on yan, magkaptangan long niya, maguno pa kita magkita, dasa kakitaan, sa halirayan, di pagkakitaan yan. Maguno pa kita madto magluog-luog. Bukon siya to, mga tayo mangod pagluog, sa kumampit kita sin karayawan amad to insyaallah subhanahu wa ta'ala naman jari miabot na in waktu niya amikyan in biya mga muadzin sin kita niyo wala dendi na sa namo na inikaw nan ayari inambok muadzin pangayon namo insyaallah ta'ala bamuto ini biyak sa mag muadzin bihan doon ha al-Zahra yari di tuan Rosdi ang hindi milkato sin ini pag-adan bihang pag-itapadal siya na ito mas buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala salam. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.